Ndio maana alisema kwithiwe kwakwa utondo ndeto Syaku sili. Nasi Yesu aisye John chapter 14 verses 21, he who has my words olawe ndeto Syaku na uikwata uzulu lombe ndete olombe ndete nyenini mwendete asana keno mwendete na thasi akosu ngeonania kwake nyeni mwenda Yehova ethonanie hali ni yaku ethiwawe ukakwata ndeto yake na kumiatia we mwetu hali ni yaku we kunena Yehova unenete hali ni yaku Yehova nutona kwiyonania kwaku asifiwe Yesu Kristo. We asia pastor na niwe aume mathelile akametina madhasia aume maiko na kutangazia leo not by power not by might but by my Holy Spirit. Manjamaa mekulia na niwe kama matuku wa mangendie nendinga kwata mundu kunenga ndai ya I tell you yes not by power not by might but by my spirit as long as no kwata ndeto ya Yehova. Na kwanza niko kumutata nundu we mwa Yehova undoneka nundu ningwikie undoneka nundu ndabike nike hata nike yu Yehova ika Yehova ika hata mabinda matukwata wanola wakwatia Yosefu Yehova ni wa mubwani si akatwika mutongwe na Yehova amubwani tenuka atwika mutongwe mambro make mamuta avowa kwandu wasu maokombo na when he was sold athi Misili atwika ngombo athasya Yehova nongo kwiwa Yehova nongo chaya muka mbosi njikwatana nake mundu make makita uthukia nela waende kuyako lokoloni nda kwango mandiko manga imeasya Yehova ainake na nundu Yehova ainake mundu wonde Yosefu weka ni waila Yehova ende kumuprepare mundu tutumite beba mutheu akanenga ne woni usanye kwa balao nikenda balao akule ulawali ulandoto inono kwa mandwa ndio ndaba ato mundu ibaya kolokoloni ni matono mandwa kena nima na wewe mukalala utezi ya tu ile kadita tu umalukana maumadhei nadhani weke anezani sia mboda ukooneka kena ni makumandiwe Mungu. It is possible nduka kwengo what you need to do unduni mutate Yehova hata mwikwatie mwetele Yehova timu kengani Yesu ena misungile fani Yesu ena misungile fani Yesu nutona kutaja siwo na tulumo siusi kana kataja kiseve kike hata kiusi lakini tuimona baya ukangani tuimona ikinila yulua etulumo ni mutangasia Yesu usu isitwani la Yesu Kristo. Sio lazima upate pesa lakini ndugu utapata upenyo. Sio lazima upate networks lakini ndugu utapata nini? Upenyo. Sio lazima ujulikane na Ruto lakini ndugu utapata upenyo. Na niwe nikiao na umundi nowe nikia wewe wangai niwe ndamundu kwikia muno nakandongelengele kanyo yakwa wewe wangai niwe ndamundu kumwikia ngai nikenda ukathuku moto sisiana mundu nakuwa sisiandu niwe kata ni wathela huwe wangai nduko thukuma ukathukuma andu na nina miaka mingi ngimandondu nika mundu mako maseove ngatata kuongela kisomo huwe ndu kuongeleka ngatata kuikumandana na andu huwe ndu kuongeleka nezi na kwa license niku Useo kuthaa Useo nezi na kwa ordination niku Useo kuthaa Useo hena mwenye ndikuona na kwa nundu kuthukite ti lazima nitwike chairman wa DCC nundu andu wengi mazete chairman tawoka maiva lakini kwa nundu nyengwithima na ngwithu changangamana matambia ndi na yuna napata wako alilia Yehova moko mako ngithukuma nina wikwacho akamanthia njuka kuonja ina nyumba ndi yuni nayo nina muka wako tuikia kianya na mwia ndi we ni chao wina stress
Na last year tuzuka mukalala tuzae na kisio kitu. Last year tuzuka na mukalala ona tuzae na mwako utiele kudela. Tuzae na kendo hindi yuwe kwa. Na kita vyando batia lo myomo na ndilisia nebakite yoba ni muso akaomambia. Mbona nikaba kuyando ingi. Praise the Lord. Now unduzu before I came to mukalala I had no way kwajo. Sikuwa nayo. Kwanza nezi tuzokete kimani numbaya na utukekale. Nikenda yoba ni namuya yoba. Hui manzika tuwazuka kimani ngekale numbani ya nau. Nuwe ngala umutinye. Nundu anu makazi ya sisi musia no kutoka adhi ya kisomo na ndeko wake. Musia no kutoka adhi ya ngali na ndezio. Nienda na mawama kwa nema the same blessed legs. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hata we yoba. Mundu ni dhukumani na wikwacho muthinomwe akandiwa. Na nikite koko nikenda muthinomwe yoba muthinomwe enda mbukisia koko kwake kwa Syaku mambo basta kumanda basta. Mambo basta nebulwe katikati wa bibo mbingi wa. Ona yuno netele mondo masio. Nyendi nambo bika. Nyendi nambo bika. Ndukabike. Ona memoya vingwa nikulukawa. Tell your neighbor nikulukawa. Amen. Azivyo Yesu Kristo. Mwema nani wono ndo ngaiwambia. Ngaiwambia aine ngakulika kila bando. Dilisa no bingite. Myomo no bingite. Lakini mbea no yeba ebitite. My friend, how is that possible? Ndo ni wewe uisobia. Eleke bina. Ndo kwethiwe kwa meri kukethiwa kwako. Nikutoneka. No tu mwa kwata ndeto ya ngai. Pastor, mbosi nona leo kwa manake ndi kwata promotion. Adhi yaku promotion inenga weninga hii. Ona kenu tonokwa. Praise the Lord. Nina tele mile muno mboda ya sungiwe pando twae. Tukibodea madhina mae bando. Tukibodea madhina mae bando na twabodha muno toya yoba kindu kiki utuma mundu me atenuka yoba kiungamie. Na yoba nuna azungi nginyala makula siambodha makulia vazita kotwezi watu abodha nai nundu kilacha musia chonde nundu nangu mamusia ni makuye ikwazimwe makakwiwa wia watu ndekandije tu abodha nai na mea yoba ndala simitwa eke nai ezwa ni tu abodhie na ni wewe kwa kwenda kwao ni wasunge ambodha. He can do it. Kevina Christmas ki ukiza jabati tana nundu anything can happen in the future. God can lift you up. Praise the Lord. Na wanawaleo kwata vina, wanawaleo kwata mbesa, wanawaleo kwata mazibonza. Tunangai ulao kini za siandu yuluwa itulumo. Tembelea itulumo katika jina la Yesu Kristo. Hii ndo monye kindu kitaoneka ukinile yuluwa itulumo. Come on my friend. Ndiye mo kwatia. Inyawa kwa muthenoma twebezeka kelo katutele manjaba nini no wa mukea ngai. Muthenoma asele ile ngalisia. Tika mudhanga nimbe yange. Ndikweta wata. Kwambeana W. Wa something. Wandete na wandete this way. Ayu ometa munda waima enokete kaini kwa atuka atila kwa isimu na my father thuko my lobby ndo ije tuimboni town kula yungeno kaindi ayu asale londi dina wono ndo kaline sisi adela niketa kunila ba straight tani muombe nelekele kabiani na we ambia kwelekela chao kabiani Islam yundani kati akota tuzaka jina tuo natwa mutwa akalate nundu azia ikweka omolo linikutuka akalata sempete no kali wona mbona kabyani no kuziza za inesa ile sia wezo akimie ene cheni akalate tezwa likavwe kaipe sa ile ndala meza ile kipindi toka va toswa kilabana kabyani lebala. It is possible. Tell your neighbor it is possible.
mumosu waku utelo kuneni anondo kina minenelie. It is possible. Hallelujah. Mga waku utelo kukethi anondo kina mikethelie. It is possible. Kwa kundu wele kuika mundume wajibika kama wanaume naongoza bomba kama mwanaume. Praise the Lord. Mundu mukanja kwezo by sitwani za Yesu nduke tawi mundu mukawi kitumi. Wala wadhi waka mebina wike bina na wike mundu mabina. Praise the Lord. Nangaye kundu yoba wika. Hata iwe yoba. Hae ndiwa ndina ando. I tell you kaza lucha on the madhokoma mwingo. Nando madhiyo kulia watone kiata ukasi nyendiesi. Praise the Lord. Indi mwana ngewani mbingi. Pe mundu wetawa AIC mutituni. Wetawa taende. Ningolo ni zito yake. Pe nickname wetitwe. Pe nickname wetitwe. Etawa ndunda someone lakini pe zito wetitwe. Ngalisa mutituni na you mutumea usu avoko ma forest. Elawa ozi retire we atwika ni mudhukumi wangai. Wanata somete Biblia ni walika ndwani. Wanata somete Biblia ni wataba na sio ubo. Ni mundu wina sukali, ni mundu wina wambatu. Nula neawa aidha leuni wabodha. Na sasa ete wendawa. Etumenda wa sukali aibodha. Etumenda wa wambatu ayambo bodha. Na we ai mundu wina ngani todhukumi ni wangai. Na no wewa ubingwite AIC mutito ni bondo weta I forget his name. Indi yutwe mosiusu katika misiyo ngali ya mutituni kasinga tumba ngalisu musi wake ni wowi na ndu waingi mwingo tumake magata tu onde mekala mwingo one undu yobo tubando make tho mwingo liko kwathimwa. He can still do that to you. Praise the Lord. No tu ipindani zi pala kwaku wajibika subi ya utangio wako na mwetele. Ikaundu Elisha wekie ila wakunye kiwu na ila ikuladha ula mundu Elia haisi ya ingaiwa Elia eva hika kindu ila omwiwa ila omwekwatia ila okumwinibisya ila okwatia amandiko make kulasya Yehova eva mwiya iwa Yesu Kristo eva mutangi na mobo siya witu eva ngayulawa Yesu Kristo mutangi witu eva undu wonde okwika ni tatu wa mutata ngaini kenda oneke ni mwekeku. Praise the Lord. Na Bwana akuponye, akuinue na kubariki na kuongoze. Let us pray together. We love your word. It is true and it is living. And it's that word we depend on today in the name of Jesus Christ. Kwa sababu hii, kwa hilo jina limepita majina yote, tunaomba Bwana Yesu Kristo atubuanisye kila mundu evalawi. Situation yake emutwae na temutwae. Situation yake mwetu ate mwetu kana mwanake ate mwanake mundu mwima mwandike ate mwandike. Reveal yourself in that situation. Nokitu dhangasya twithiwe ewi kwa Ndeto yaku in that situation. And you will restore. You will lift. You will bless. And you will exalt Yandumako. Twende kwa Mary today, take a step of faith. Kwasya ondo ukwenda ondo wandikite mema andiko ni maku ni wotu ukwika na kuyuyova oselela bala wewe katangai weka tutikwenda kwithwa na mowi maitu pidose sindu twaile kosa we mwene we notoni wotrosia tukinithie yulu wa itulumo yoma tukinithie yulu wa itulumo nikenda kwinzebe na kutenzebe kwitulumo na itebo kumanthike kwingai upenya akondu witu penya na maobisini wa Ruto penya na badhula mundu wakukati wandu waingi matakwisi nikena yoba umukilie na Tameri umutwikithie inya wandu anene Tameri umutwikithie inya wa mundu munene. Oh God, may your name be blessed for your word, for your blessing today. Osanguma nandaye Uwadhimoa mwiyai Yesu wendo wanga
muamba waveva mole sekala naito hiyo ngaina kukenesa ngaina kwathime ngaina ubingu yemyo halamu mwetela. You don't have to wait anymore. God will do a wonderful thing to you today. Doors are opened by God alone, and may He open that door for you. Mbingu funguliwa na Mungu pekee, na akufungulie mbingu katika jina la Yesu Kristo. Miguu yako na itiwe nguvu ukitembea, tembea kama jasiri. Mikono yako na ibarikiwe, ukifanya kila lote utafanya kwa mikono yako na ibarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Maadhimwe siana Syaku ni siadhimwe, mume wako naadhimwe, mtoto wako ni wadhimwe in the name of Jesus Christ. Ona mubakani wako wonde usubiwe nusubio waki ajabu in the name of Jesus Christ. Umaluka Yehova na utukufu wako tuongoze, na utukufu wako Bwana utufuate nyuma, kwa ajili ya jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amen. Adhimwa imo nonga inamwe kenesa. Hindi madhasia guests live at their own pleasure. Mapazo tuende kwa lango tukamalize, tusalimie watu wa Mungu. Thank you. Adhimwa imo no. Diwa mwendo kuna mogo kuna iblis.